aha ba partners bitu. Parish ya Kagongo omuri Ibanda ni etandikire hururiyo kubyara emiti nko muringo gumwe kugaruzaho eby'obuhangwa hamwe no kujumirira okubishisha. Ehurreji etongozi izoba lya nyimwabazyo aishomero ry'abana Ibanda demonstration obwo Ekereziya erikwebembeza emyeto. Enzuro kwetwire enshozi enzuro kwetwire emigero kwerengire ikatwara intindo ibyo byona nabo kugira ngo nyowe nani wariyo nandeba nani yari na project nyuma bari mbashome paprezi ni ndeba ngo obuzunanzo babwitutiremo haza papa with Francis atusabire ngo kimombi ndebitara gwinto penitensiya tukatura kimombi ebitwine kwatura na n'iki cyo kutabyara miti na n'iki cyo kutayinda bahangwa nacyo tukitware nka kimwe ombibi ebitwetenga kwetisa on penitensiya. Okurujira ha Reverend Father Akleo Kafero omwezi wa bwana mukuru w'Ibanda Parish bari akutebeka nsorteranirwe emyeto orwatanika no kwiruka kandi orukuza kubahweraho okubyara emiteji. Teka irizo twabyale emiti mingi kandi kurugathika akibanzoma akatenda kubyala emiti kanana etikirwe aba academia project kandi nanabanda aba activities ingashi abakwatansa hamwe nabo mu ryejo niho twaza kutandikiraho ekikoreka mfade ki yatwereka itwe nk'eminyeto kutandikira egesha batwereka ngo ekintu cy'obuhangwa n'ekintu kikuru kandi kitwine kubane tukuma obwire bw'amagara gitu. Nyenda kushaba nteminyeto yone ryaha n'abantu bona batwehinguririze ekintu exercise yitu atandiko mu izoberi reka turinde obuhangwa bwitu reka tureke kutema emiti reka tureke kutema emishara gasha kwa Timothy Mushabe.